oɗo suka kotirawme wo ko ɓengu makko woni ko yehi karamo ko jiiɓi hakkunde makko e nene makko Jara. Wo ko tawata si nene makko inni no nawni o tefata, si ɓe inni ɓe holi o tefata, si ɓe inni hiɓe weela o tefata, o landota ko ƴeewata o neldata. ɗum yawno ha heɓi duuɓi 6 haajo makko ala e yumma makko. O addata dépense, o tefata, o ndarata, o ƴeewata. Ko yer ko yumma makko yeeyi o ñaami, kanko a innata himo ka leyɗe jananiri, hara kadi ko leyɗe jane ɗe tawata fappu no faala yawde. Himo ton, himo jombi ɓengu makko, acciti e nene makko Jara. Wo kono kala kum o heɓi ko ɓengu makko andi fimum ko on gérata, ko on sino faala okkora nene makko, si faalaka hay e hunde yantata, parce que ko on woni dirige de galle ɗen dirige mo kanko gorko e hakkille makko ɗen ko heɓata kon fof. Are écoutons o histoire ɗo. Assalamu aleykum, haraylan salminon, miɗo lando si tawi tan ala e moɗon, min kam miɗo e jam. Haray oɗo suka ko ɗum ɗon woni ko sifani en, o inni wo yehi duuɓi 6, o tefata, o ƴeewata, o ndarata fi yumma makko, ɓen hay traversata mo hakkille. Ko honno non o andiri ko ɓengu makko woni ɓaawo mum, ko ɗum yoni arde mi sifano on ɗo. O iwno ka leyɗe jananiri, o ari Afrique ɗo ɓay o hewti, o ari ka maɓɓe ka village himo darni ɗon ko ɗon yumma makko woni e ɓengu makko. O inni joni o hiwri, o addori neldariji ɗin ɓe woni ɗon. Oni wo joni ɗo yo hiltitade yo ittu sadaka, ko hondu woni ɗum. O soodi nagge, o soodi mokoba, o noddi mokobaɓe holoraɓe ka diwal yo ar waɗana mo jangin, o itta nguntiyew, o okkitira sadaka. O soodi nagge ngen yimɓe ɓe nodda, karamokojo nodda, ɓe ari ɓe hirsi ɓe jangi, ɓe waɗi duwa molanaɗo defa nyama, ɓe okkora goro e mbuudi. E mawɓe karamokoɓe goto noddi mo sera, inni baba talkuru no ira ka galle ɗo, ndun talkuru siwal ɗo ɗum wallatama. ɓeni talkuru no ira ka galle ɗo, ndun talkuru ko mandu sorte. Oni talkuru, ɓe inni mo talkuru ndu no ka takko koloru. Siɗa mari feere immin ko asa ɗo fo o ñiita e talkuru ndu, o wi lala, o fanki. O noddi ɓengu makko ni karamo ko ɓen arɓe ɓen ɗo ka sadaka, ɓe nila wo goɗɗum no ira nder ga, wo koye mi ndar no irtire. ɓengu makko ni ira, onni o woyi goɗɗo nattaɗo, kono goɗɗo irita ɗo goɗɗum hara men anda. Onni kono few woɓe yende ñande tawi woni ki hiɗɓe waali, mais jemma on fof ɗum no tappude morde. Wo bimbi o décidi so fini o aray o asa ɗo o ndara ko ndu won ɗo. ɓay weeti o noddi sukaɓe quartier e miñirawo makko no ɗon woni ɓe asu ɗon. ɓe addi ɓe asoy ha ɓe yi poorem ɓalew, ɓe sorti poorem ɓalew kum ɓe fonti kum, tawi kum poorem ɓalew no ñobba e nder lincum boɗi hum. O yi talkuru ndum, o noddi miña makko, oni yawki sal noddana halan ka ari en ɓe ara. ɗum ko innuɓe ɓe goɗɗum no ira ɗon, ɓen nodda addi ka salo jooɗi. ɓay ɓe ari on inni goɗɗum no ira ɗo, men asi e hino ɗo ɓe udditi. ko ndu windi e ndun talkuru, ko gorko on kala ko heɓuɗa ko min jonnata, kala ko yangiɗa ko fi'a, kala ko sa ñaami a noddallan téléphone mi walotako e ma, a ndarata debbo janano, a jombata goɗɗo go, a nafata goɗɗo go sinamin, hay nene ma Jara a nafataɓe, a waɗantaɓe fus. Nene ma Jara wontu ndiyan ley koyɗe ma, ko min woni lanɗo ma on, ko min sujjanta, ko min waɗantaɗi 9 ko mi faala ko ɗum watta. Sifa ɗin piiji e nandi to ɗin piiji modi mo haɓɓi gorko on ha yori ken, koye gorko on waɗan mo kanko tun, koye gorko on kippo mo kanko tun, koye gorko on waɗu kala ko o faala hara waɗanal nene makko Jara hay fus. ɓay ɗum jangama gorko on fesi o wulli. Foppo firta no waɗa bogoreje, no waɗa meselle, no waɗa piɓi modi. Sifa ɗin piiji ko nanditata e mum foppo bonnita ɗon ɓe yooli. Wo iba ɗon ayne hakkille makko ɗen ko goɗɗo waɗi saabi firti, o andi ko o jokki. Wo udditi gite makko ɗen, ko on tuma fuɗɗi andutude tigi nene makko Jara. Wo wulli, o ari o nangi koyɗe nene makko ɗen, o tuubi. Nene makko inni miɗo yafanima boban. ɓenni wo si tawno na e sago ma hara imminir tun, ɓenni hari no sonjimi, ɓenni min noon mi yaha ali karamoko, kono noon mi immoto mi juula mi toro Allah, min nasi ko goɗɗo woni hakkunde ma yo Allah wirtumo.
ɓay nani wonirno ɗen duuɓi jeego ka leyɗe porto tawa a tefata a ƴeewata a yeynata ha joni miɗo jogui tabal ka maketi ɗo ko yeri komi yeeyi wo mi ñaami min miɗo andi Allah ko goto mi tawña ha e goto mi miijaki kadi ko goɗɗo waɗi mi wi tun siko goɗɗo waɗi yo Allah heƴo hakkunde men si tawi noon kadi ko muyde Allah yo Allah sansana ɓenni miɗo yaafima komi yaafi ɗon ko muynoɗa endu an ɗum komi yaafi ɗon komi danki ma ɗon komi yaafi ɗon a heɓali a helali ha woni goɗɗo miɗo yafanima ha yeeso Allah o noddi ɓengu makko o hollimo onni on sin o landi on sino andi fimo on fuɗɗi wullude rugo tappito o fanki budo yeka saare o soodi goro o ƴawni ɓengu makko ka oto o nattimo ka maɓɓe o nattori talki ndiyan parce que har ɓe humbini ko woni ko nder ton fof o natti o expliquani ɓe fof ɓen fuɗɗi wadde tuuba ɗuman no onni non il n'en est pas question oni ngal ɗo dewgal boni aduna e lakara parce que kanko tigi o andina giggol laaɓgol o joganino ɓengu makko o haɓɓa ɓay o firtike o tawi kadi ɓengu makko combat mum fof ko sendugol mo nene makko jara haro nafataɓe imo heɓudele moƴƴa o wi tigi tigi on ala place ka gurdanga o jonniti ɓengu makko wona liyontere o jombi goɗɗo o joƴƴine inne hino maɗo ko sendilange ɓengu an ara noon ko ɗum ɗo on ɓengu makko e jiidanaki mo kono piiji ɗi jeena sappo jiyon no mari hay oto himo addi jonni ɓengu makko o jatti oto onni hino maɗo ko ɗum ɗo sendilange arano an onni an kadi sa rewisi fammum so mi arti hatta mi jonnite onni kala mo mi wondata danko to neni e jara oni parce que si ɓe heɓano lan hay fof so mi gaynatano si ɓe heɓano lan danki min mi wonatano goɗɗo ha mi jomba mi joƴƴina mi nafa o acci ɗon ɓengu makko inde en laala o hande ka woni ɗo chaque fin du mois o addana e nene makko piiji ɗi jeena sappo ɓen ala ka makiti yaltino ka makiti ala hande ko ala waɗande yumma makko yimo ruttade e maɓɓe oni wo si yehi ha si yehi ko ɗum expliquani o histoire parce que kanko o digérano o jonnutuno jiyon wo si yehi ha si yehi ɓiɗɗo gorko tawi mijitotako fi nene mum yurminta fi nene mum tefata fi nene mum innay no nawni parce que si nene ma ni no nawni sa ala ar compati sa wona takko maɓɓe moodi kamɓe tigi ɓe hande siɗa marno a ñawday ɓe oni kala tawɗo no woniri noon sike ara ha jaka nene mum nawna ñama loppaka tefa wo yonti dartu wosi darti haray tigi tigi on no toon ko ɗum woni sombo o vidéo men ɗo haray lan tori on partage gol o vidéo ko fota wona seeɗa miɗo tori on argol commenta ɗo haray onon worɓe ɓen ɗum ɗo ko wajuji mon ni danke yumma mon si ɓe wuri dankeɓe si tawi ko mayi ɓe ittaneɓe sadaka wa nene ala goɗɗo wata heɓude lonto nene si ɗa fala darja ɗa fala barki ɗa fala jarbirde wa nangue a danko to yummama nenejo na ko wullinte hay sa ala ko koramo ta wullinmo haray assalamu aleykum miɗo salmino miɗo lando si tawi tan ala e moɗon haray ñe ɗeɗo balɗe e vidéo go wassalam.